President Lay Matamse. Yes. Masih aku ki Praja ma'am sigi wana ba MLA ma'am sidi aku ni masih ma'am hai na moi ki right and privilege ma'am do adum leiri hai basi media hapet thamjaninge hai moi ki ngang ba ki khotpa ki ma'am adigi assembly da ngang ba du leita ba wani assembly power lokthok ki bani adu public speeches ma'am public ku una ba khona ba do madu athing am te leite lui chat pa yai public ki voice adum oi view hai basi ma hapet thamjagi ma'am wari ba ma'am do adigi mathang da khoi ki yam kanna Praja na ji pam ji khoi tamosu Human Rights Commission gi Yobi the Mimni, quick commission ma'am, women commission lady, child welfare commission, Masiki commission ma'am, mumming the Ginataba, fully activate the back, fully swing the Akwigi, Sada Mima, Ware, Mana, Dizzy, Haneta Moile, Metab, the Dizzy, Koro Masikari, not Toris, Dag Tobodo, Maduma, Mutakar Webra. I did much the Suiba, Hojiki, women commission, Kangi, Adiki child, Kangi, Human Rights Commission, Kangi, Massimam, Sigi may have just a piraga. Muigi condition, Jakari Legi have a say, Masigi report to Munadum Kobungami, I do judicial boarding act the Nebuco, I don't know Munadum Towa, I implement of a sheet of wedding to the commanding body, sheet of Hibangam power labor, I do structuring act in fully swing the tabak to Bama, what Lagasu, Min Bibama, Maduki Prajamiam, that Madugi moved over the Kanava Madilani, Habasima, Hapetam the Gable. Again, as I quickly border fencing, Shona Hapet Hang Bigibdo. Border fencing say, a quickie Kangu Krana Harrisona, assume the Chokui Mile Manaba, Saktu Manabale, I know Hibadum Homkudimuk, the Queen Harris, Saktu Manabadi, Mahomkudimuk the Lay. India the Zoo, assume the Spain, sorry, Punjabi, Punjabi, Sindhi, Bangladesh, some the Bangalingangi, some Bangalingangi. Even a quick Mugin Aslant, a Queen Aslam in Tem Iriba, Bangladesh is a same person. Not going to Eva, Canosina, Isina, do Animakin Aslant him or never. Loan Lui Mane, loan Lui Mane, and Animaki, National Magi protective Weber, a quickie, suppose Hani Iran later, take a Sukai Deva. I do Iran later about. Aduga Hojik Prime Minister yang kan hari mana kaidun China basi electoral politics so China bada kaki mapadim illegal immigrant demographic change kan yang tu yang hai basi yang tu yang panbi bane bako madu panbi bdo ta China to ki hai ta di border fencing si darkar ro yung mama le kan thaina di border fencing ja khoi pi ngai di yung jing je boundary mu le ram de sumang me loi thaban jong ya yes hojik ti sumang me ni la na ka pu unadre aduna Lamdagi, Akwigi, Masigi, border fencing, Amana Kramkana Daka, Wagan, Akwina Tanganiba Lamse, as a massive political instable over Lam never. Always Adum crisis the labor mission, Chelakpa, Adigi missing say, Han Hajiki, Kanona, DG, Asana Tambiriduni, about 42 to 45,000 D, Change. Aduga Kamjong area, Adigi Chandel, aside the Hani populistic Muni Hele. Masigi Mayam said, Akwinoji has no government of India. Change even Mayam said, Massi present documento view. Hadi refugee status speaker hadi BC akwai mu banga tani se akwai kawre dabne mosi hadi ngasagi human being amoina deal to the economic cha pija pithakta adu moi just political right voting right citizenship bida thambagi wani aduna mosi kamaina thamgada ge haiba se mosi government of India gi responsibility ni border fencing ke kise adum tawbra di phani aduga border fencing de leriba suppose akwai naga chinau myam gi asomda tangkhul myam yam lei adagi adu du lei na haiba se mosi da akwai na haina gadab se suppose even India ka Pakistan se adum lan tawe ko adu Qatarpur border da akhoi gi sejda akhoi gi Sikh ki yan ham guru Nanak ki mai birthplace se asumda laiye ba adu akhoi songi lan taw nari India Pakistan je akhoi Sikh me adu lai khon badum chali adum yaye ba adagi train chele adagi kanoda adum border da adum festival ka taw khotana adum tawriduni adu Myanmar gi good ties su lai bani na combine to buy again had the villager map do ba free movement regime so pura kaktale have you pura kakta tension money adum lady benina adum yado mali have a consensus ama lakona pani hadi laina se thing the di laina am le thing the yadi have a villager map do why san up so dakar we have sima have thamjage ba hadi highway gi ngasai ama have thambi gi highway da sum to bu kot pa ngasai channa hangbi do khoina hajaning na akoi gi highway se schedule 7 da di union list yawe Union list never. Union list means union go bena mana responsibility logo da never. Haibadi hojik lambi da chapa yad repise failure of government of India never. Government of India ne lambi da chapa yad da bani lambi se clear to humna ngam da bani adi kain ta ngam dreba adi central subject oiba ma aduga amana akhoi gi manipurgi yam kana soiba ma ngasagi administration yog da bagi matang yam toin haina base masi example one set to haiba Suppose Kunam the Chamba Yadene, not police key, Gari to Gari,
example set tawse masigi se tawda yade government gi property sodi haidi will power mo oina hajan changaga madura soiba mayam attack tori mayam do moida compensation laudana punishment piu haiba sima leiba nahan drug ta karba business tawbani haiba ma changubada khunda chandel mayam phurak kholak tawbodo madugi leibado maduna akoina will power uttabagini haiba sima thamjage loimakta lakanda akhoi manipur prajana harina akhoi tension lakanda akhoi manipur economic ki ngasai ma so tham give economy se akhoi manipur dadi large scale industry se madi akhoi akhoi aspire tawba ngamdre adu akhoi akhoi soise hojik tourism kem lepte hana lokta ki lamba sangai ki festival ki lamba hojik kem lakidre adu fortunately hana tourism festival arum tawni hai masi tawbasina akhoi tourism da work tor ba mayam se moju incentive ama pi boina akhoi arum support tawsi khochi hai basima thamjage kaino kanda manipur se chana akhoi yam ngai ta thingjan bi culture se yam leiba yes hadi jagoi haira thingjan ba sai ya chum thingta di akhoi haina tamung se thambi ke do hadi sai sa mi ba hana hingaba mi do imung thamba do hadi ma se lebang sida miro he sa ko mi natte adu mana madugi income duna ma imung thalak toine ba madugi income mem do kaktana ba akhoi mem support to ba manipur di every industry mem se bloom to na ba akhoi mem support to si ama se chingthana raga lebak ki ni hai lebak ki studium dei ni lebak chahi chama lan to ba england ga france ki chahi chama lan to ba yaw khre ba madura loi tok panate ba activities mem se palestine chadum lan to education um to ba aduna manipur se akhoi mayon amada plus mayon changba kan akhoi human mindset akhoi miyo besing se masi jo mo hong ma darkar oi bra ha ga lasin tigi matang da koi tree plantation da uga da bani have gi campaign am khak yauri da bu ching da di omong wamong kok tho ka na poppy cultivation je usik su da mak lep na chathari adu itara ga di development ki pot se khoi gi site am khak jang da oina tawrabra single lam da khoi gi hariba mase campaign si consent bangam jabra have question de usik lai base adu mak khojik su hojik still hojik su dum chin kok tho ka na poppy tha base dum mak tawra ga lari bani masi di yengsin bina balai jabra khoi gi campaign sing si manung da kamai thamini ga koi tamone ya phen thambi ko adugi aspect tu na tab da koi hojik yang kan da hojik si recently handa ki findings ta 40 to 45000 hectares destroyed away na akhoi gi hai plus to poppy gi manipur gi se adagi akhoi gi last kenosis da yam me akhoi gi destroy toriba but after the crisis se before the crisis 2023 mamang da di war on drugs 1 to haraga chalaga yamna toromeba hojik se masi gi se leite adubu madugi matung da mayam cherak padagi handa recently about 10 days ago ko madura akhoi gi keno da Senapati district ta khara tawe masi da akhoi gi khenna ba se habit yeng bioba akhoi gi masi poppy thaba khotpa tokan sida masi criminal activities am ta lokhateb akhoi gi Senapati gi sida police ta hankana police na ka hakebu village to warning pi hai hojiki keno sing je poppy thaba handak phariba adigi Churachandpur da toriba kampopi tori map se village to warning pi ati kam tawde phaba tawde karim tawde aduna masi gi sida akhoi na haina u thaba du thawai yaw tardi maduda u kaiba akhoi gi entire forest se akhoi poppy si ga tega manadam na poppy se tharam dai se loi khangi hai thum porkadoi fertilizer porkadoi tanglota porkadoi khun jin aduna mafam dura lakpa asana fal lei manipur police ke lei government official lei villager myam lei makhoi na di chan loi udoi ne ba activity che hector swai laun hector khangtok torop na te ba madugi mamang to da akhoi gi ek pere ma ke nam ima gi ming da tha ba se yam phai adu akhoi na haina prithvi ima manipur ima se di hai ima ming gari tawre adu ima se di kape kai na kanda akhoi gi example haibu akhoi handa ki recent flood thoiba mayam se manipur gi catchment area haina akhoi gi suppose manipur da horiba chan akhoi gi horkham haitar turer mayam gi kampopi ga Senapati ga sina ya manipur turen hophamni Senapati da hori sidi barak turen chalaga asam da chakre adubu kampopi sidi amna maru ori thaina dagi british na chu sadar hills haina mi ga ta dana yam protected oina aruga manipur ning thau palinga dana uyok ching aina khoina protect tau je kena kanda catchment area ni catchment area sida u yan thaladi manipur da cheli ba turen mayam ka ki mayam se puma ma ki duni aduna akhoina nahawinga da di nahawinga da angang oi da tare ko angang oi da khoi turen maya le na bul turen ma pa khoi turen je
इरुइबा यायेबा हौजिकती कुमुरदि मधु चाबदि हिदाक लैनबा पैसा लै हाइदि हाइली पोल्यूटेड नेबा मसिना अखोइगी कैनोसिदा अखोइदा चिंददंग ताइनबसु यादे तमदसु अखोइगी थादरिबा खोचलिबा उ अदुगा हौजिकी कैंपेन से मसी कैंपेन से हौजि आंगांग याम तोइन हाइ अखोइगी हौजिकी जे फोटो थागलो पेरेंट्स ना मसी जे अखोइना येंकाना फोटो मैपसि येंकाना इमुंगी गार्डन अमदा करिगिनो हाइ कांदा हौजिकी थानदि लमसे कमाइ तौनो खंदि याम पिअमिना लै उ थाबमसे लेरक्तदना को अखोइगी गमलादा थाबदो मधुगी कैंपेन लुमदो चखरे अदुगा मणिपुरगी अखोइ उ थाबगी कैंपेन सिगी याम फरक ताबमना थाबगा मधुगी थाबगी मतुंग अखोइना तोबो प्रोसेस तो मधुदी खरा वाटब्रा हाइदि अखोइ उ थाबसे उजे फनाम यामे अरु मी खराना हाइ उ थाबिरमो अखोइ उदु यंगसनजगे हेना अरु मसिगी सिगा सिगा चानबदा अखोइ याम फजबे एग्जांपल अमा कक्चिंग द उ कक्चिंग चटकांद स्कूल अम लेरमे गवर्नमेंट स्कूल अमा गवर्नमेंट स्कूल सिदा कमाइ तोगदे उ मैम से क्लास वेना थारंबा क्लास 11A क्लास 5A क्लास 5B इन थाइ करिगिनो हंकांद स्कूल सिंगसिगी हेडमास्टर ना थाइनादगी चलंबा प्रोसेस नि 5A थारमिजे 5A गी स्टूडेंट ना थारमनी मथंगी 5A दा लाकपा छात्र मैम दो मदुनि यंगसंगदबनी ना याम थिना फजबा कोइ मदुगी कैनो सिंगसे अदुगी हादि स्कूल ममिंग थाबा नतब अखोइ सिदि तामो चीफ सेक्रेटरी वे तामो याम थारमनी को मिंग दको अदुबु अदुगी अदुइन तौदना मी सिंगसिना क्लास की ममिंग अम पिरगा तौबदो मदुसु याम फै हाइबसुमा हाइबे थमजगेबा अदुगा ngasiगी टॉपिक की ngsaigi channa ngasai tambadugam akhoi thamkanda akhoi budgetary allocation manipur gi se hapetang yengseba mayamna akhoi paisa ina pakan je paisa je kadai de lai kadai de chatke ase yumgi changi khangdi akhoi tabi diba mayam target ta mohe mayam se yum je paisa je kadai lai kesa kadai chatke kanda lai ba paisa je maru eba lai ba paisa je aru chatpa paisa je maru eba chana dadi yam pharak taiba manipur gi paisa gi lakpa se akhoi lupa chama se akhoi na khaido se lupa chama ina 1% lupa ama sigi 1% se akhoi non tax revenue akhoi non tax revenue tigi lakto ne ba akhoi tax ana me ane khomi ba me se 6% khata ne ba khoi hoji lai ba paisa se adigi w me digi 15% public accounts digi 12% loan digi 6% ko smai to dana aduga grant se hana de khai yam hoji khara su nem thare akhoi central grant hoji 26% ne handa kisida aduga state share ena akhoi gi gst ke final share lona ba ke yena ba se 30% ena handa ki budget ke keno do yawe ba chat pa sida yam akhoi gi chat pa se akhoi gi ngasai gi praja gi toba ngam kidra u thaba ngam kidra kan 18% de akhoi salary da chathokre government employee ma'am se akhoi apply budget chi 18% je 10% amna akhoi hana thabak to birma ma'am se sigi pension bi chathokre 20 chathokre ba adigi internal debt asina khoi gi akhoi ngasai gi paisa lai ma'am se मसल लोन यावी को बोरोइंग यावी को मधु लव पैसा मैम से इंटरेस्ट पीने होनबदने 20% चखरे अखोइना लव पैसा मैम से फंगियो पैसा से सिगे 19% है ऑलमोस्ट 20% निको 19% से इंटरनल डेप्ट चखरे अदुगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है अखोइगी तौदोरिबो खोते मैम से जस्ट 25% याम बनतेबा अदुना अखोइना जे हारि से अखोइगी से मसीगी बजट से करिगुंबा हंदे की बजट से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे पिएबा पिआर लेरमिना बजट से असेंबली दा पास होदरे हने पार्लियामेंट तवेबा अदुना अखोइना एक्सपेक्ट तोरमबसे अदुगा मणिपुर प्रजा खंगदे मा खंगदे मसीगी इंटरनेट जे 19% की अखोइनी बोरोइंग मैम से मधु पैसा सिंगना कोई से सही खुद हेंगलक्तोनी को हरि पूरा सुम अदगी लोन लवी पब्लिक बोरोइंग तवी मसीगी से अखोइगी लव पैसा से मसी अखोइना सिंबिखरगे काना हरमदी मणिपुर अचौबा पोलुम मा हंददोइनेबा मधुगी मयाम दो मधुमदि खर वाटली हाइबसिमा हाइबे थमजगेबको अदगी अखोइगी याम लुकान द हंदकी बजट से हौकान द याम एक्सपेक्ट तोरमबसे याम हरमबसे अखोइगी पार्लियामेंट की हंदकी डिस्कशन से द रेस्टोरिंग पीस हैन हाइब पीस हंदकी बजट से पीस रेस्टोर तौदोइनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाकनी हाइब अदु अखोइगी मसीगी से अखोइ नसाय तामोना हाइगिबदोरी मसीगी पूरा ऑपोजिट चलेबा रेस्टोरिंग पीस से सुंगोइ ओइद्रे हानदी अखोइगी मी से खरा सुम खनबा खोरबा सिरम नत हदकसिना पॉलिटिकल एक्टिविटीज है पॉलिटिकल एक्टिविटीज दा अखोइगी मिलिटेंट ओइबा याम सेपरेटिस्ट ओइबा मी वाखनी याम डिस्टर्बिंग ओइबा सेपरेटिस्ट आइडिया alien idea ama hoji hore total separation ari ngasi jo economic blockade ka hore se hana tormasina akhoi da su mi ngon attack tormane ba hoji na akhoi gi mental harassment
development harassment masigi concept ama sum saga daise masigi ngasi total separation to je mathang chahi sum tor to ne smai to tor idea ama phattaba concept am nei bese aduna peace haise manipur da peace like se kari no hakanda akoi manipur da thain da gi example highway harasine highway is the kanom to bai su akoi hai kanoma puk kok chi pai su highway blockade tawi puk thin bai su highway blockade tawi aduna manipurgi kano se peace ama swali se manipurgi praja sing se da akoi manipurgi praja se akoi suppose maruina akoi manipurgi idea of manipur thaja bada mo yam pen da se manipur thugai ni ka hariam saw base masigi idea se masigi thugai khadi masi suksok soi article 3 se masi amend to bani khangdi ama to ni khangdi accept manipur masi manipur simri thugai ro ka haiba to ta da aru ta peace lehen bagi opportunity ma lei aduga development gi haita di development economic development gi hojik thadari ba 100 ki budget ta thadaba se ngasa gi lambi gi lambi gi 3000 hojik kano na cement ki toba adigi ring road chaba akhoi gi manipur belly gi akoi bada akhoi chathok chasin nuai bagi adigi yam nuai tabam na akhoi gi ising gi se ising gi hojik kano na scandal oina hojik MP na su puthorei yung khuding gi ising har ghar jal ising gi kano tobase masi mari yangsan ma pharba kano ka da max yam pasha yam tin chawe yung khuding gi pipe toraga akhoi gi ising ai portable water thakna bi sing ni ko thakpa yaba save water phangi adubu hojik mayam na puthonari sidi khun se maming che dadi yoraba yum dadi yodaba madung scheme mayam se tholak pasina akhoi gi toriba mayam se pi du pira basu fazane implement tawdagi asuba yam lei maduna masigi mayam se karima assembly le ta di nena duine ba MLA ma nena duine ba hoji leitra ne nena ba opportunity su leitre governor ta hairo su unaba yam mathanda thaba mi minister ta join tawda mathanda tawbuni na sangdre aduna akhoi na sum khanbada scheme mayam se masi fazane review tawdi kitang di kana ni thamjaki okay am pasan thami ke we review to wa bas da khoi gi kanana to gudur bin habi question am khok sulai ne use president's role chala raga leibina ozana so habi gi ba khoi governor katang na hojik se administration de chala raga leibina masida khoi ngamak ta gi pot am khak su khoi gi wafam de wahai de harak ka dori ni ai mathang se oza khoi gi maroi na hosi babu no sam pasan thami kre unemployment gi khoi issue se mak india da tumak leiri bani unemployment youth singi issue manipur de yang kana 2023 gi May 3 gi thoglaiba manipuri conflict sida su ayamana effect to pase youth sing da jam effect to wi masigi su khoi solution ama khakti dumak darkar leiri bane du bo hojik se presidential chalaraga leibani na khoi wakat pham lei ta ba haiba tare madugi pot ama khakta leiri bani manipur da any hiramam da kai gumam tarabo matam da su chain bagi post da mak leiri bani khoi conflict sida kitang pusala kan su khoi ikui java da su khoi border fencing gi matang da su ko dumak 16 kuki village chip na khoi poster ki bagi pot ama khaksuleri adu itaragadi mang da pamuno sojik thambi ki ba dumaina hariba mayam se loina bak mapung phana pangthupa ngamna ba hona gi hai tar di khoi gi mang da lei ba conflict che da ba lei ba sa hana masi phajana fully resolve to ba ma khakti changi madugi matung da duma lakpo matam da di development project bo ro any step local ko matam da ai da panchal lei roi dor ni kamai ta bini ga khoi gi hojiki president lei matam se yes masida akhoi gi praja mayam sigi wana ba MLA mayam sidi akhoi na masida mayam haina ba na moi gi right and privilege mayam do adum leiri haiba singmedia hapet thamjaninge ai moi gi ngang ba gi khotpa gi mayam adigi assembly da ngang ba du leita ba wani assembly power lo thoki ban adu public speeches mayam public una ba khona ba do ma athing am te leite lui chat pa yai public ki voice adum oi view haiba sima hapet thamjagi mayam wari ba mayam do adigi mathang da akhoi gi yam kanna praja na ji pam se akhoi tamosu human rights commission gi yobi da mimni koi commission mayam se women commission lady child welfare commission masiki commission mayam se maming de gi na tab fully activate to back the full swing the akhoi gi asada mi ma ware mana dg thane tamoi le matab da dg ka kor masi kari no tori se dag to bodo madu ma darkar oibra haidi masi soi ba hojiki women commission gi khangde adigi child gi khangde human rights commission gi khangde masi mayam se sigi mayam se chatpiraga moi ki condition je kari legi have se masi gi report ti moina dum ko bangami hari moi judicial body ngak tane ba ko aduna moina dum tawba hari implement to si to body ngam su recommending body si to hai bangam ba power leba adum structure ngak tani na fully swing da thabak to hon ba ma wat laga su min bi ba ma madugi praja myam na madugi move to budam kana ba madi laini ha ba si ma ha pe thamja ge ba adigi nga sai khoi gi border fencing gi somna ha pe thang bi gi ba border fencing se akhoi gi kangu khrana harisena asom da chokhui mi le
मानब सक्चू मानब लई हाइना हाइबा अदुम हम खुदिमुक्त अखोइना हारिसे सक्चू मानबदी महम खुदिमुक्त लई इंडिया दसु असोमदा स्पेन सॉरी पंजाबी ले सोमदा पंजाबी ले सिंधी ले बांग्लादेश दसु सोमदा बंगाली ngangi सोमदा बंगाली ngangi even अखोइ मोगी नेशनल एंथेम अखोइ नेशनल एंथेम इरिबा बांग्लादेश की इसे सेम पर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर ने इबा कनोसिना इसेसिना अदुम अनिमकी नेशनल एंथेम ओरिनेब लोन लोय माने अदु लोन लोय माने हाना अनिमकी नेशन अमगी मागी प्रोटेक्टिव ओइबा अखोइगी सपोज हाने इरांग लेतेदि केसु काइदेब अदु इरांग लेराबा अदुगा हजिक प्राइम मिनिस्टर ने याम कन हाइबा माना कैनोने सेनाबसे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ओइ सेनाबदा अखोइगी मपादिम इलीगल इमिग्रेंट डेमोग्राफिक चेंज कानी याम तोइना हाइबसे याम तोइना पनबीबनेबको मदु पनबीबदो तासेने तौगे हाइतादी border fencing से दरकार हो युम मम लेकान थाइना दी border fencing जो अखोइना पीगाइददी युम सिंगसे बाउंड्री मु लेरमदे सुमा मैम से लोय थाबन जोंग याए हजिकती सुमा मैम निलायना कामगा कामपु उनद्रे अदुना लमदगी अखोइगी मसिगी border fencing जे अमोइना करम काना दरकार ओइगे कान अखोइना थांगनरिबा लमसे अजे मसि political unstable over lamne always adum crisis ta laiba mi se adum chelakpa adigi mi singse nahan hajiki kanona dg asana phang thambiri duni about 42 to 45000 di change aduga kamjong area adigi chandel asai dadi hanigi population gi moini hele masigi mayam se da akhoi no ji haisna government of india da changai ba mayam se masi phasen document to biyo हाइदी रिफ्यूजी स्टेटस पिकेदा हाइदी बीसे अखोइ मियो बंगा तनी से अखोइ काउरोय दबने मोसी हाइदी गसागी ह्यूमन बीइंग मोइना डील तौदनी इकोनॉमिक चा पिजा पिथक्तना अदु मोइदा जस्ट पॉलिटिकल राइट voting right citizenship pida bida thambagi wani aduna moisi kamaina thamgadaगे haibase masi government of india gi responsibility ni border fencing ke kise adum tawbana di phani aduga border fencing de leriba suppose koi naga chinau myam gi asomda tangkhul myam yam lei adagi adu du lei na haibase masi da koi na haina gadabase suppose akoi gi even india ga pakistan se adum lan tawe go adu katarpur border da akoi gi se da akoi gi sikh ki yana guru nanak ki my birthplace se asomda lei ba adu akoi songi तौनरी इंडिया पाकिस्तान से अखोई सिख मैम दो लाइक खम दुम चले अदुम यायेब अदगी ट्रेन चेले अदगी कनोदा दुम बॉर्डर बदा दुम फेस्टिवल के तौ खोदना दुम तौरिदुनी अदुगो म्यांमार गिदी गुड टाइस सु लेबनिना कंबाइन तौबा यागे हादि विलेजर मैम दुगा खरा दुगाइनाबा अदि फ्री मूवमेंट रिजिम सु पुरा कक्थले हाबसि पुरा कक्थपना टिकदं टेंशन बनी अदुम लेरिबनिना अदुम यादो माली हाबसे कंसेंसस अमा लापना फनी हादि लाइना से थिंगददी लाइना अमले ने थिंगदा यादि हाबा कोई विलेजर मैम दुगा वाइ सानबसु दरकार ओइ हाबसिमा हाइफे थमजगेबा अदि हाइवे गी ngसाइ अमा हाइफे थमबिगिब हाइवे द सुम तौब खोटपा ngसाइ चन्ना हंबिउ द खोइना हाजनिगिना अखोइ गी हाइवे से शेड्यूल 7 ददी यूनियन लिस्ट यावेबा यूनियन लिस्ट नेबा यूनियन लिस्ट यावो मीन्स यूनियन गवर्नमेंट माना लोइ रिस्पांसिबिलिटी लगदबनेबा हाइबदी हजिक लंबी द चपा यादे पिसे फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लंबी द चपा याहदबनी लंबी से क्लियर तो हमन ngमदबनी अदि करिंत ngमद्रेबा हाइदी सेंट्रल सब्जेक्ट होबा मा अदुगा अमना अखोइगी मणिपुरगी याम कने सोइबा मा ngसागी एडमिनिस्ट्रेशन यौदबगी मतंग याम तोय हाइदबसे मसे एग्जांपल ओन सेट तो हाइबा सपोज खुन्नम न चंबा यादेने नान पुलिस की गाड़ी थुगारी देना को एग्जांपल सेट तो बसे मसिगी से तौदा यादे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सोदी हाइदी विल पावर म होइना हजन चंगागा मदुर सोइबा मयाम अटैक तोरि मयाम दो मोइदा कंपेंसेशन लौदना पनिशमेंट पियू हाइबा सिमा लैबा नान ड्रग त करबा बिजनेस तौबनी हाइबा मा चंगुबदा खुन्दा चांदेल मयाम फुरक त खोलक त तौबदो मदुगी लैबदो मदुना अखोइना विल पावर उत्तबगिनी हाइबा सिमा थमजगे लोइमक्ता लाकान अखोइ मणिपुर प्रजाना हारिना अखोइगी टेंशन लकांदा अखोइगी मणिपुर की इकोनॉमी की ngसाइ मा सोलसे थमगिबद इकोनॉमी से अखोइगी मणिपुर ददी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से मदि अखोइना अखोइना एस्पायर तौबा ngमद्रेबा अदो अखोइ अखोइना सोइसे हजिक टूरिज्म केम लेक्ति हाना लोकता के लांबा संगाई की फेस्टिवल की लांबा हजिक केम लाखिद्रे अदु फॉर्चुनेटली हन टूरिज्म फेस्टिवल अदुम तौनी हाय मसी तौबसिना अखोइगी टूरिज्म द वर्क तौरिबा मयाम से मोजु इंसेंटिव अमा पीबो ओइना अखोइना अदुम सपोर्ट तौसी खोची हाइबसिमा थमजगे कैनो कांदा मणिपुर से चना अखोइगी याम नुगाइतबा थिंजन बिगी कल्चर से याम लेयबा हादि जगुई हाइरा थिंजनबा सही याने सुम थिंगतादि अखोइना हाइना तमोंग से थमबिखिदो हादि सही सामी बा हाने हिंगबा मिदु इमुंग थामबदो हादि मा से लेबाक नुसिदबा मिरो बिहे सको मि नत्तेब अदु माना मदुगी इनकम दुना मा इमुंग थालक्तोइनेबा मदुगी इनकम मैम दो कक्तनबा अखोइ मैम सपोर्ट तौबा मणिपुर दी एवरी इंडस्ट्री मैम से ब्लूम तौननबा अखोइ मैम सपोर्ट तौसी अमा से चिंगथानरगा लेबाक किनि हाइ लेबाक की सुजुम लेनी लेबाक सही चामा लान तौबा इंग्लैंड गा फ्रांस के सही चामा लान तौबा यावखरेबा मदुर लोइ तोपनतेब एक्टिविटीज मैम से पैलेस्टाइन से दुम लान तौबी एजुकेशन दुम तौवेबा अदुना
Manipur se akhoi mayon amada plus mayon changba kanjida akhoi human mindset akhoi miyo besing se masi jo mo hongba ma darkar oibra haga da sin okay yam phaja thambi khre odana akhoi gi marik chumbo famsing thambi khre yam thagat pa phongdo chari ai